Khale ka varhangeri va ANC va le malokixini ya Soweto na Mamelodi namuntlha ku nghangisela tivhoti. Namuntlha hi siku ro hetelela ra ku tsarisa ku vhota swo hlawuleka. Baka hina lawa i mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga ri perile. Nkarhi wo endla swikombelo swa tivhoti to hlawuleka ku fika emakumu namuntlha. Vanhu lava hanyaka na vutsoniwa na bona va kondleteriwa ku endla swikombelo swa tivhoti to hlawuleka. IEC yi bakanyele swiviko swa leswaku vadyuhari hinkwavo va malembe yo hundza 60 va pfumeleriwa tivhoti to hlawuleka. Vanhu lava pfumeleriwaka tivhoti to hlawuleka va ta vhota masiku mambirhi ku nga se fika siku ra nhlawulo ro hetelela. Xifundzhankulu xa Eastern Cape xi na nhlayo ya le henhla ya vanhu lava nga titsarisela ku vhota lava nga endla swikombelo swa tivhoti to hlawuleka hi nhlayo ya 200 wa magidi, kasi Free State yi na nhlayo ya le hansi swinene. Nhlayo ya vanhu lava endleke swikombelo swo vhota eka switichi swo vhotela eka swona yi tlula lava nga ta vhota va ri makaya ya vona na le swibedhlele. About 2/3 of all special votes that are approved are for voting station visits. And about 1/3, at over 300,000, are people that are going to be voting at homes, in hospitals, and places of confinement. We believe that this is a great opportunity for those of our citizens who are not able to come on the 29th to have a prior opportunity to cast their votes. Vanhu lava hanyaka na vulema na vona va hlohloteriwa ku endla swikombelo swa tivhoti to hlawuleka. Malunghiselelo yo hlawuleka ya ta endliwa eka vona hi nkarhi wo vhota. People who are disabled can also apply for these two categories of special votes if they need them. If you are let's take a person who's blind, but who also has a impaired mobility, they can apply to be visited at home. Komishini ya nhlawulo yi tlhele yi sola ku hangalasiwa ka mahungu yo hoxeka mayelana na tivhoti to hlawuleka. We want to reiterate and make it clear that special votes are available to all registered voters upon application. So, and the process of approval is not age-based. You get a special application not because of your age, but you get a special vote because you have applied either to be visited at home or you have applied to vote at the voting station on either the 27th or 28th. So there's no truth in the circulating email, that WhatsApp, that says everybody who's above 60 is going to get a special vote. Vanhu lava nga titsarisela ku vhota lava lavaka ku endla swikombelo swa tivhoti to hlawuleka ku nga se fika vusiku lebyo hetelela va nga endla tano hi ku tirhisa website ya IEC eka www.elections.org.za kumbe hi ku rhumela nomboro ya vona ya vutitivisi eka 32249 hi ku tirhisa SMS. Khale ka president wa ANC tlhelo wa tiko Thabo Mbeki ya emahlweni na mapfhumba ya nhlawulo ya ANC. Namuntlha Mbeki u hlangane na vaaki va le Soshanguve n'walungu wa Pitori vhiki leri nga hela a ri eSoweto. Mbeki u amukeriwe hi mandla mambirhi loko a fika eSoshanguve. Khale ka president u vutisiwe hi xiboho xa ANC xo samanisa Zuma ku eka ntshamo wo tshinya. Mbeki u seketela xiboho xa vandla. I think it's a correct procedure for the ANC to really, I think it's important that it must stick to its own rules and its own constitution. And since clearly he has committed what would be an act of indiscipline, that he should indeed appear before a disciplinary committee. I think that's correct. Zuma u languteriwe ku eka ntshamo wo tshinya eLuthuli House vhiki leri taka. Leswi swi ta endzhaku loko a tivise leswaku u la seketela vandla ra Umkhonto weSizwe eka nhlawulo lowu taka. Ku fana na Mbeki, van'wana va khale ka varhangeri va ANC ku katsa na Kgalema Motlanthe va karhi ku gangisela vandla ra ANC tivhoti.
Khale ka President Jacob Zuma u ya ekhote ku ya koxa leswaku vaavanyisi va le khote ya vumbiwa lava nga teka xiboho xo n'wi pfalela ekhotsweni va nga vi kona eka ntshamo wa mhaka ya IEC na vandla ra MK. IEC yi lava leswaku Zuma a nga pfumeleriwi ku va muyimela ku langwa tanihi leswi a nga tshama a gweviwa ku tlula 20 wa tin'hweti. Zuma u ri nawu eka section 167 subsection 2 eka vumbiwa lowu vulaka leswaku ntshamo wa khoto ya vumbiwa wu fanele ku yingisiwa hi vaavanyisi vo ringana 8. Zuma u lava leswaku ntsevu wa vaavanyisi lavaya va nga vi kona ntshamo wa IEC na MK a wu vekiwe siku ra Wavuntlhanu vhiki leri taka, kambe xikombelo xintshwa xa Zuma xi nga ha endla leswaku siku ra ntshamo ri cinciwa. Bandla ra ANC eGauteng ri le ka pfhumba ro gangisa tivhoti hi muti na muti elokixini ra Soweto eJoni. Pfhumba ri rhangele hi khale ka xandla xa murhangeri wa bandla Kgalema Motlanthe. Tivhoti ta ANC ti hungutekile swinene ka nhlawulo lowu nga hundza wa 2019 exifundzeni xa Gauteng ku ya eka 50.19%. Vaaki va le Diepkloof va kombela leswaku ANC yi herisa vusweti, ku kala mintirho na swidzidziharisi endhawini liya. Vakume 50.9 wa tivhoti eka nhlawulo wa 2019, vandla ra ANC exifundzeninkulu xa Gauteng ri ya emahlweni ri gangisa tivhoti ni vanhu va xiyimo xa le henhla loko nhlawulo wa 2020 wa tiko hinkwaro ni swifundzakulu wu nga si fika. Xivumbeko xa Gauteng hambiswiritano xi vula leswaku leswi a hi xikombiso xa ku chava. That's how we planned it as a province, that at every phase our campaign must take a certain shape, and the shape that we're in now is to bring our national leadership at all fronts as we prepare for Siyancoba rally as well on the 25th of May. So it's a combination of various angles, and we're excited about it. Even the manner in which the electorates are responding to our message. We started sluggish, but we are quite excited now that the clarity is there. Khale ka xandla xa president xa ANC Kgalema Motlanthe un'wana wa swirho leswi ku nga khale swi ri kona eka vandla ra ANC lava nga sola vandla leri fumaka mayelana ni mintlhontlho leyi yaka yi kula ya ikhonomi ya vaaki. Motlanthe loyi sweswi a nga emahlweni eka matshalatshala yo gangisa tivhoti u vula leswaku ku sola ka yena ku fanele ku langutiwa endzeni ka xiyimo lexi faneleke. Vaaki va le Diepkloof va kombele ku nghenelela eka swiyimo leswi nyanyaka swa vusweti, ku pfumaleka ka mitirho ni ku tirhisiwa ka swidzidziharisi hi ndlela yo biha eka ndhawu leyi. Sicela nivule imisebenzi kakhulu, abantwana bethu bayafunda, bagraduate, baqede lapho bahlale namajazi abo phansi. Pfhumba ra ANC ri humelela hi nkarhi lowu faneleke ku va na ntshamo wo tshinya ka khale ka president wa ANC Jacob Zuma loyi a nga xirho lexi nga yimisiwa xa vandla ra ANC, kambe loyi a nga xirho ni murhangeri wa vandla lerintshwa ra Umkhonto weSizwe. To the extent that the former president claims to remain a member of the ANC, we've had many people saying that their blood is black, green and gold, so they'll remain ANC forever. But of course, life doesn't work that way, so they make certain choices at a particular point in time. Leri hisekaya ka ku gangisa tivhoti ni ku phikizana eka nhlawulo wa 2020 wa tiko hinkwaro ni swifundzakulu. Loko a vulavula etlhelo ka pfhumba, Motlanthe u vule leswaku Zuma u tihlawulerile. Motlanthe u ta ya emahlweni ni ku gangisa tivhoti eGauteng mahelo ya vhiki. Vafundhisi va ri swi na nkoka leswaku mfumo wu yingisa mavonelo ya vona ku herisa vubihi lebyi nga nghenela rixaka ra Afrika-Dzonga. Varhangeri bya vukhongeri byo hambanahambana va ri swidzidziharisi, ku dlawa ka vanhu na madzolonga ya ku xanisiwa ka vavasati na vana hi swona xiphiqo lexikulu laha tikweni. Xandla xa President Paul Mashatile u rhangele varhumiwa bya mfumo ku ya hlangana na vafundhisi enhlengeletanini eCape Town. Nandzu ehenhla ka nhungu wa vavanuna vo huma eNigeria wu yisiwa eka vhiki leri taka a va ri ekhoto ya le Kimberley namuntlha.
lava nhungu va khomiwe mavhiki mambirhi lama nga hundza va hehliwa hi ku fayetela no onha mimovha ya maphorisa leswi ta endzhaku loko va lwisana na maphorisa lava a va karhi va khoma wun'wana wa vona. Vavanuna vo huma eNigeria va langutane na milandzu yo hambanahambana ku katsa ku vanga hansahansa ku onha nhundzu ya mfumo na ku va laha tikweni swi nga ri enawini. Va ta tlhela ekhoto hi Wavumune vhiki leri taka naswona va ta tama va ha ri exitokisini. Nandzu ehenhla ka N'wamsawa le Limpopo Libuwani Madadze wu susiwe ekhoto ya majistarata wu yisiwa ekhoto ya le henhla ya xifundzankulu. Madadze wu hehliwa hi ku dlaya murhandziwa wa yena Lindelani Nengovela no cukumeta ntsumbu wa yena egojini ra xihambukelo ra ritele hi mati. Leswi humelele eMagodi ka Sidowu ehandle ka Thohoyandou lembe leri nga hundza. Ntengo wa Madadze wu ta va hi Ndzhati lembe leri ekhoto ya le henhla ya Thohoyandou. Se swi endla nkarhi wo tlula lembe ntsumbu wa Lindelani Nengovela wu kumeke endzeni ka goji ra xihambukelo. Namuntlha ku vekiwe siku ra ntshamo wo tenga nandzu wa ku dlayiwa kakwe. Murhandziwa wa Nengovela Libuwani Madadze u langutana na nandzu wun'we wo dlaya mayelana na rifu ra Nengovela. Nkarhi lowu Nengovela nga dlayiwi wona lavambirhi a va hangalese swifaniso va ri karhi va tlangela endzhaku ka loko nandzu wa madzolonga ya le kaya wu herisiwile ekhoto endzhaku ka loko va vulavurisanile. Madadze i munhu loyi a rhandziwaka ngopfu eka swihangalasi swa mahungu swa inthanete. Van'wani va mintlawa leyi lwisanaka na madzolonga etindhawini ta le Thohoyandou va amukele ku va ku vekiwe siku ra ntshamo wo tenga. Libuwani Madadze's issue has been transferred to High Court in Thohoyandou, and we, as Real Men Foundation, we are welcoming the decision that has been taken by this court. And then the court will resume at High Court on the 16th to 20th of September 2024. So we are looking forward for the justice system to play their part. Eka nkarhi lowu nga hundza, Madadze u ntshunxiwile hi beyili ePimani Balowa Mangwa SABC ePolokwane. Mfumo kombele mkanerisano hi vuntshwa na nhlangano wa vatirhi ku ringeta ku sivela ku diliziwa ka vatirhi va le posweni. Nhlangano wa vatirhi wa CW wu pfumerile ku nyika mfumo nkarhi na nkambe. Kwalomu ka 5,000 wa vatirhi va le posweni va langutane na xiphiqo xo helela hi ntirho. Vatirhi lava nga hlongoriwa eposweni va vula leswaku a va ri na ku tsakela nchumu mayelana ni poso. Va ri va lava ntsena ku hakeriwa timali ta vona hi ku helela ku nga ri hi tsongotsongo. Leswi swi ta hi nkarhi lowu mihlangano ya vatirhi eka khampani ya mfumo yi tlhelaka yi sungula mikanerisano ni mfumo. Nhlangano wa vatirhi wu vula leswaku a wu nge yimisi ku kombisa ku vilela loku kunguhatiweke etikweni hinkwaro ku nyika mikanerisano leyintshwa nkarhi. Kambe vatirhi va vula leswaku va tsandzekise hi mihlangano ya vatirhi ni mfumo. We called on the 29 with threats that when we don't report our contract will be terminated. Come the 30th, we were retrenched again. No, let them engage for those that are left, those that were not retrenched. I agree and disagree at the same time, because the very same unions, they know very well about the situation of post office. They were supposed to organize a big march by that time to go to minister, to go every revenue, to seek work, to seek money. They never do anything. At the moment, 4,700 people have been retrenched. They can go jump to the nearest River Jordan. We don't give a damn. It's now that they want to come up with some solution. Where were they when we needed them? They can go die for all we care. I'm less interested. Let them just leave us the hell alone. So for now, I'm less interested. We don't have unions. This 350 is going to open doors for us, believe me.
Nhlangano wa vatirhi va vuhlanganisi CWU lowu yimelaka vatirhi vo tala eposweni wu tshemba leswaku ku nga ha kumeka xitshunxo. Nhlangano wa vatirhi wu kombela leswaku vanhu va lehisa timbilu. The planned mass action has been suspended because talks are opened up again. COSATU is presently talking to government, so that one has now been suspended. We have decided last night that we are going to suspend the mass action. We are going to give the talks a chance to see if it will bear us fruits. Now, around the benefits, that is also an ongoing discussion, which is also part of the consultations that is going on. But there isn't much to say now because remember, the government has now decided to engage with our leadership in COSATU. Sweswi na mavhiki mambirhi tihofisi ta SASSA eMkhonto khale ka Piet Retief eMpumalanga ti pfarile. Leswi ta endzhaku loko mufambisi wa hofisi na un'wana wa vatirhi va xiyimo xa le henhla va hehliwa hi ku nghenisa vavanuna vanharhu va haxa mirhi navusiku loko vatirhi va chayile. Van'wana va vatirhi va fike va kuma swilo swo fana na tinayiti swi hangalakile ndhawu hinkwayo loko va fika entirhweni xa mundzuku wa kona. Mhangu leyi yi fodiwe hi tikhamera ta CCTV. Tihofisi ti tama ta ha pfariwile tanihileswi vatirhi va chavaka. Ku vikiwe leswaku va vilele ko hlaya hi ku kuma masalelo ya swilo leswi nga lavikiki swo hangalakile laha va tirhelaka kona. Lexi va hlamariseke swifaniso swa CCTV swi paluxe leswi a swi humelela endzhaku ka loko vatirhi va chayisile. Vatirhi va chava swinene ku tlhelela etihofisi. Kulesimo esivelela kwa SASSA esisola ukuthi bekunomphathi okusolakala ukuthi ubona kwamakhamera abasebenzi babe sebethola izinayithi ngaphakathi, so abafisa ukuthi babuyele kungakaxoxiswana nomqashi ukuthi yini eyenzakelanga ngaphakathi. So iservice isamile namanje sisalindene umqashi ukuthi aqhamuke nohlelo azovela nalo ukuthi uzokwenza njani. Ukufariwa ka tihofisi swivilerisa vaaka ndhawu. Njengoba kuvala ama-ofisi abantu abakwazi ukuthola usizo lapha ema-ofisini, and siwumphakathi siyaphazamiseka kakhulu, so singajabula uma kungasheshe kulungiseke le nkinga. Siyaphazamiseka kakhulu ngoba nje kokuqala besizakala mangabe sibhalisa ama-350, okwesibili mangabe uthola umntwana osomncane usafuna umbhalisa i-social grant awukhona ukumbhalisa okwamanje sesiyahlupheka vele kakhulu. Hiletlhelo vatirhi hinkwavo lava khumbekaka eka mhaka leyi va yimisiwe entirhweni. Bathintekile ikakhulukazi emoyeni nasemphefumulweni, abanye bayasaba ukubuyela emsebenzini basebenze, kodwa siyazi ukuthi njengoba siqashiwe sisebenzela umphakathi wakithi kumele senze ukuthi ofisi lethu sikhulumisana nezinhlangano zabafundisi, umphakathi wonkana nomasipala ukuthi siyise umthandazo silikhulekele le ofisi siyenze lento sithi thina ukuligeza ngesintu. Sihlonipha wonke umuntu namasiko wakhe, kodwa sithi umuntu akangenzi le mikhiba yakhe ayenze emsebenzini wethu. Kuya intshalintshali ku endliwe malunghiselelo ni vafundisi ni swirho swin'wana swa vaaka ndhawu ku basisa tihofisi ku endlela leswaku vatirhi va ta sungula ku tirhela kona hi Musumbunuko. Minhlangano ya mahungu ya laha Afrika-Dzonga yi le ku tikeriweni xiyimo xa ikhonomi. Huvo ya vahleri va mahungu SANEF yi ri vaakatiko va cince tindlela to kuma mahungu hi yona, naswona a swa ha fani na maendlelo ya khale. Hambiswiritano SANEF va ri minhlangano ya mahungu yi ya emahlweni no endla ntirho wa yona wo vikela vaakatiko hi ta xiyimo xa tiko. Va ri xin'wana xa nkoka hi mahungu i ku tiyisisa leswaku vafambisi va tiko va ha byara vutihlamuleri. One way or the other will always be threatened. I mean, when you look at it, last year, South Africa, I think we were ranked number 25 in the Reporters Without Borders World Press Freedom Index. We have gone down this year. And the reason that we have gone down, the one threat that
the guys at Reporters Without Borders have indicated is the lack of economic indicators. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dollar i 18 rand 50 cents, pondo i 23 rand 22 cents, euro i 19 rand 92 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 35 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $2,292 hi awunsi, platinum i $952 hi awunsi, nxavo wa oil yimbisi i $83.43 hi mphongolo. Kasi ya herisa xisweswo ya namuntlha na ya vhiki leri hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina. Mina vito ni Matimu Khosa ra ha perile.